Mažar. Da ljepše izgleda. Ne, vi pričate pa? Da ljepše izgleda. Odi Johnny, da ljepše izgleda u zajedno. Još jednu stoličinu. Johnny. Još jednu stolicu. Ja mogu stati? Ne, ima stolicu. Možeš meni u krilu. Evo. Jedna emancipirana kneginja koja nosi svog muškarca. Drage dame i gospodo, ja ću vam biti mikrofona malo. Hvala vam što ste se okupili, hvala vam što ste došli na predstavljanje 65. Ljubljana festivala. Ja ću odmah riječ prepustiti gospodinu Darku Prleku da predstavi program ovogodišnjeg Ljubljana festivala, a potom ćete moći živati u dijelu operete Kneginja Čardaša, pa evo, prepuštam vas. Dobar dan, želim vsem skupaj. Ne vem, ali je bolje, da govorim v mogoče polomljeni hrvaščini ali v polomljeni slovenščini. Tako da ja mogu pričati hrvatski, samo mi nemojte zamjeriti ako će biti neki ekavski i neki slovenski ubačen u to. Meni je jako drago, prvo se ispričavam zbog kašnjenja. Ta šengenska granica stvarno nije problem samo za vas, nego i za nas. I ja se iskreno nadam da će Hrvatska što brže ući u šengensku zonu, da ta granica nestane i da bude kao što je bilo prije 7. aprila, da smo trebali do aerodroma u Zagrebu sat i 10 minuta. Danas sam potrošio 2 sata da sam stigao do ovdje i to stvarno mislim da nije dobro. Sa druge strane, osobito mi je drago da sam danas tu, baš i zbog toga, jer festivali i kultura, mi smo uvijek ambasadori. I treba ubediti političare da trebaju otvoriti granice i da mora biti i pretok i solista i umetnika i blaga i svega ostalog. Inače, bih htio reći još to da mi je Zagreb jako dragi grad, da sam tu barem 10 do 15 puta godišnje, a najviše volim esplanade od svih vaših hotela. Esplanade jako voli i moj pekinezer Jakov se zove. Evo, to je to. Ja pozdravljam sve vas, a pozdravljam i gospodina direktora koji je baš nedavno nastupio, to je gospod Krešimir Batinić, ravnatelj gledališća, znači kazališta Komedija. Mi imamo sa Komedijom već dugu suradnju za sebe. Ja mislim da više od 50 godina Zagrebačka Komedija dolazi na Ljubljanski festival, a osobito u posljednjih 25 godina kad sam ja radio programe na Ljubljanskom festivalu i još radim, mi smo uvijek sa velikim zadovoljstvom zvali Komediju sa različitim predstavama. Pozdravljam tu i Sandru Bagarić, vašu poznatu solisticu, koja je isto više puta pevala već u Ljubljani, a i Đanija Stipanićeva, solistu koji će isto nastupiti i koji već nastupao normalno. Meni je jako drago da sam uspio ubediti i Komediju i Ljubljansku operu u tu suradnju, tako da se radi o 4 predstave koje će biti u Ljubljanskoj operi izvedene 4. jula i onda ja mislim da 10. 11. 12. 13. i 14. pričam na pamet, pardon. 12. 13. i 14. juli, znači Ljubljanska opera. Ona je divno obnovljena, nije velika, ima samo 500 sjedišta, zato 4 predstave, ali ima jako opremljenu pozornicu, dinu, tako da mislim da ćete se osjećati kao kod kuće. Nećemo u hotelu. Ničemu u hotelu. Tako. U tom spisku ne. Prije nego što ja predstavim ostali program, pošto sam počeo sa Kneginjom Čardaša, bi ja dao reći
gospodinu ravnatelju, pa i umjetnicima. Oni će i kasnije dodati svoj udio, ali ja bih zamolio da nek pokažu postoji ravnatelj. Molim. Pa evo, lijepo vas pozdravljam i mogu samo reći da mi je izuzetna čast što Kazalište Komedija, evo nakon nekoliko godina nesudjelovanja na festivalu, ove godine dolazi sa operetom Kneginje Čardaša. Čast mi što nas je Ljubljanski festival uvrstio u svoj program. Kneginja Čardaša je produkcija ove sezone. Izašla je u 10. mjesecu prošle godine u režiji Ivana Lea Lema pod dirigentskim vodstvom maestra Vesiljka Barešića i u koreografiji jednog svjetskog renomiranog koreografa Lea Mulića. Izazov nam je vezano za tu predstavu što će ovaj put to biti u suradnji sa Ljubljanskom operom, odnosno uz naš ansambl, soliste iz zbor i balet, će nastupati orkestar opere u Ljubljani i zbog toga mi je kao dirigentu i muzičaru vrlo drago jer se nadam da je to tek prva od nekih budućih suradnji koja se može izroditi svega toga. Još nešto dodati, znači Sandra Bagarić u naslovnoj ulozi, Zorica Antonić isto. Evo odmah da iskoristim priliku. Sandra Bagarić je dobitnica godišnje nagrade Kazališta Komedija upravo za ulogu Silve iz Kneginje Čardaša. Je za to i za ulogu Cice u Gospođi Sine. Eto pa evo, čestitam je ovim putem. Hvala. Nadam se da ćemo se osjećati ugodno. Čuo sam, moja tehnička ekipa je posjetila Ljubljansku operu i vratili su se suznih očiju u Zagreb jer su htjeli ostati tamo. Naravno, opera je obnovljena nedavno, tako i nekoliko godina sa svim tehničkim mogućnostima koje mi možemo samo sanjati tu u Zagrebu, tako da eto, veseli me gostovanje Kneginje Čardaša u Ljubljani. Da, nas ste sad posili ovdje, mi baš nismo spremili nikakav govor. Ja ću samo reći da ja Kneginju igram evo skoro 20 godina. Sad računate koliko ja imam godina. Došla sam mlado u kazalište još kao stipendistica i Kneginja Čardaš je meni zaista jedna od najdražih opereta uz Groficu Maricu, na stranu Strauss, ali Kalman je nešto gdje sam ja, moj temperament, moj glas nekako dolaze najviše do izražaja. Evo hvala i kazalištu koji su prepoznali tu moju beskrajnu ljubav prema Silvi iz Kneginje Čardaše i Cici, gdje opet igram jednu temperamentnu kurtizanu od Feydeau, očigledno me slijede stalno te nekakve temperamentne uloge. Sretna sam da mi je u ovoj sada postavi Gianni partner, jer Gianni je čudo. Gianni je čudo i sretali smo se na svim mogućim scenama, od koncertnih do različitih predstava. Nisam igrao muža, ljubavnika, nema šta mi nisi igrao. Uskoro ću ti početi igrat majku, jer ćemo imati neko zajedničko dijete, polako starimo sa ulogama, ali u svakom slučaju Kneginja Čardaša je glazbeno i tekstualno djelo koje zaista će nadživjeti sve nas, puno temperamenta, puno strasti, puno Čardaša. U svakom slučaju, evo, meni najdraža opereta. Ja se nadam da ćemo mi taj djelić naše strasti zagrebačke prenijeti ljubljanskoj publici. Gianni, izvoli. Pa evo, sigurno da evo još jedno od mojih gostovanja u sklopu ovog čuvenog 65. već Ljubljanskog festivala mi ide na čast i na nekako moje veliko personalno zadovoljstvo još tamo negdje 2002. godine kad smo gostovali sa Jesus Christ Superstarom, pa onda Kosa, pa onda Aida, Briljantin, da neke predstave još i ne preskočim. Uglavnom opereta nije baš moj originalni fah, ali evo, nagovorio me i ovdje prisutni ravnatelj i Sandra. Ma pliva ko ribice, pliva u opereti sjajan. Tako da se ja malo stišćem, ali možda baš zato tako dobro ispalo po stavu našeg ansambla i po stavu kritike uz sigurno dobro ugođeni orkestar Ljubljanske opere. To će vjerovatno biti jedna poslastica za sve ljude koji će doći na te 4 predstave. Ja se evo jako veselim tome. Hvala lijepa. Dobrodošli. Ampak dobrodošli tudi vsi ostali Zagrebčani. Znači, dobrodošli i ostali Zagrebčani, nama dragi posjetioci.
Mi ćemo početi sa festivalom već 7. juna. Radi se o novom slovenskom muziklu Vesna. To će biti baš praizvedba u Križankama i predstave će još ići 8., 9. i 10. juna i 16. i 17. augusta. To je drugi muzikl slovenački posle jako uspješnog muzikla Cvetje u jeseni, koji je napravljen po romanu Ivana Tavčarja i isto po istoimenskom filmu. Ide Mamma Mia, koja ide i kod vas, samo naša produkcija. Onda radimo Letnu noć, kojom obeležujemo 80-letnico rojstva Jožeta Priuška. Ne znam da li se ga sjećate, on je bio kompozitor i dirigent Big Banda RTV Ljubljana, se to tad zvalo kad smo još živjeli u zajedničkoj zemlji, i umro je prije nekoliko godina. Sa njim smo obnovili i festival Slovenska popevka prije njegove smrti zajedno, i cijelo večer će biti namenjeno njemu. To će se desiti na Kongresnom trgu u Ljubljani, to je ispred Filharmonije, gdje uvijek dolazi nekoliko tisuća ljudi na naše koncerte. Tamo smo i zajedno, ako se sjećate, sa Zagrebačkom filharmonijom 2011. radili Mahlerovu 8. simfoniju, koja je bila ponovljena onda isto u Zagrebačkoj areni. Samo otvaranje će se desiti 27. juna, isto na Kongresnom trgu. Carmina Burana, dolazi ne španjolska nego katalonska grupa La Fura dels Paus. Oni su svjetski poznati, tako da tu očekujemo jedan izvanredan spektakl. Već 2 dana kasnije dolazi Elina Garanča. Ona će sa radijskim orkestrom izvesti koncert opernih arija. Pa prošle godine je bila Ljubljana zelena prestolnica Europe i povodom toga mi smo počeli sa jednim festivalom na rijeci Ljubljanici. Tako da ove godine će biti drugo izdanje, to traje par dana, mislim da 4 dana od gdje to piše, od 30. juna pa do 3. juna. Onda 3. jula nam dolazi Sankt Peterburška filharmonija, dirigent je Juri Temirkanov, to će biti u Cankarovom domu, a 4. jula već spomenuta Kneginja Čardaša. Ja mislim da će sve 4 predstave biti pune. Veliko je zanimanje i operne publike u Ljubljani, ne samo publike festivala Ljubljana, tako da se i mi veselimo toj suradnji. 10. jula nam dolazi svjetski poznata pijanistica Marta Argerich. Taj koncert će isto biti u Cankarovom domu sa Franz Liszt komornim orkestrom iz Budimpešta. Biće i 20. ja neću sve nabrajati, pošto smo donijeli knjižice, highlights smo čak i prevali na hrvatski, sve vam je isto na našem sajtu i na sajtu eventima ovdje u Hrvatskoj kao i u Sloveniji normalno. Tako da ću samo one najbitnije događaje spomenuti. Znači, bit će 20. međunarodna likovna kolonija, to je jedan skup slikara iz 5 država, uvijek su 4 iz Slovenija, a 4 su stranca iz različitih država i mi smo sad već napravili jedan fundus, ta kolonija je u Križankama, koji iznosi skoro 200 dijela koji su u vlasništvu festivala Ljubljana. I se loše čuje, jer bolje sada. Ja mislim da je zagrebačka publika jako dobro zna, odnosno je znala mog dobrog prijatelja i druga Tomaža Pandura, koji je preminuo prošle godine. Mi ćemo u njemu spomin, a Tomaž Pandur izvesti predstavu koja
koje je produkcija Mariborske drame sa nazivom Brez Madežna. To je jedan jako interesantan tekst koji je Tomaš Pandur sa sestrom Livijom prepravio još kad je bio živ i nažalost onda se desilo šta se desilo u teatru u Skopju na probi, tako da je ta predstava bila napravljena poslije njegove smrti i sa tom će Mariborska drama gostovati u Ljubljani isto. Dolazi Robi Lakatoš, to vam je izvrsni violinist ciganski koji živi u Bruselu, svira sve, od klasike do džeza, normalno do ciganske muzike, romske, neki kažu, ja mislim da isto može se reći ciganska, jer ja mislim da i oni upotrebljavaju tu riječ i ne bi trebala sadržati ništa loše. Da. 20. jula nam dolazi orkestar Zakvile, dolazi nam i John Malković, koji će čitati pisma, uz Šnitke klavirski koncert. Taj će koncert biti u Filharmoniji. Dolazi nam prvi put u Ljubljanu. Radit ćemo isto Akademiju Branimir Slokar. Mislim da dolazi više od 300 mladih učesnika iz 43 zemlje koji će preživjeti 10 dana u Ljubljani sa svojim profesorima. Biće i 2 koncerta orkestra kojima dirigira mlada slovenska dirigentica Živa Vojka Šuh. Dolazi nam gudački kvartet iz Beograda i tako dalje. Onda imamo cijeli ciklus koncerata sa kamernim gudačkim orkestrom Slovenske filharmonije, ali sa izvrsnim solistima. To su Richard Galliano, akordeonist, harmonika, pa Nika Gorić, Dimitri Sikovjetski, dolazi nam Marko Hatlak, dobro, to je više slovenski orijentirano. Onda imamo isto jedno veće highlightova iz muzikla, svetskih muzikla iz West Enda, iz Broadwaya. 4 solista i dirigent dolaze iz Londona, ja mislim da će biti jako interesantno veće u Križankama isto. Dolazi nam jedna predstava koju smo napravili u koprodukciji sa festivalom Aix-en-Provence, srpske kompozitorke Ane Sokolović, zove se Svadba. 9 ženskih glasova samo, jako zanimljiva režija. To će biti isto u operi 22. augusta, a 23. i 24. dolazi nam po drugi put nacionalna opera kineska iz Pekinga. Oni su nas jako iznenadili pozitivno, to su bile stojeće ovacije, sa predstavom Turandot u Sankarovom domu. Nevjerovatno, sami kineski pjevači, kineski normalno orkestar, dirigent, režiser, sve i kvalitet koji je ravnopravan ili Skali, ili Bolšoj teatru, ili Marinskoj. Tako da ove godine dolaze sa Madame Butterfly, 2 predstave. Posle toga imamo Vlada Kreslina, njega i tu znate u Zagrebu, on nam već 26 godina za redom puni Križanke bez promocije, znači samo stavimo koncert na program i to se proda. A zaključujemo sa Marinskim i sa Valerijem Gergijevim, oni će biti 3 dana u Ljubljani, završavamo po prvi put u Sloveniji, pa mislim i u Hrvatskoj, Wagnerov Ring, da još u cjelini nije bio izveden. Mi smo izveli prije 4 godine prvi dio, a sad ćemo drugi, znači Siegfried će biti na programu 29. augusta, Sumrak bogova 30. a završit ćemo 31. sa koncertom njihovog filharmonijskog orkestra. Biće i drugih stvari kao što su radionice za mlade, to je sve besplatno, ali posle audicije, znači uslov je audicija za te mlade ljude, za djecu, biće još neke druge izložbe i tako dalje, ali o tome sad ne bih pričao. Ja mislim da je vama dosta interesantniji ovaj glavni program koji je u toj knjižici. On je na slovenskom i na engleskom, ali ovdje smo vam napravili i jedan flyer gdje su svi highlightovi i na hrvatskom jeziku, ali kao što sam već rekao, na
eventimu.hr možete naći i program i naći i ulaznice, a možete ići na naš sajt koji je www.ljubljanafestivalzajedno.si gdje su svi opisi i isto možete odmah naručiti ulaznice i isprintati ih. Šta bi još trebalo reći? Da su sad ulaznice 20% jeftinije do kraja mjeseca maja. To i šta još? Ništa. Ako se želite akreditirati, isto na našem spletnom sajtu, mi ćemo vam rado obezbediti ulaznice i sve što možemo, i direktni kontakt sa umjetnicima ako želite intervjue s njima i tako da imate sve uslove za rad. I normalno svi ste pozvani na sve prijeme koji se dešavaju ili u pauzama ili poslije koncerta, jer je to namijenjeno publici, novinarima i svem ostalima koji normalno nam pomažete da možemo uopće održati naš festival koji je već 65. Ja sam jako ponosan na to i mi sa ekipom, sa mojim suradnicima se jako trudimo da se naši umjetnici, ali i naša publika osjećaju dobrodošli. Toliko za sada. Živa sam nešto zaboravio. Onda predajem riječ našoj voditeljici. Hvala govornicima na prezentaciji i programu. Sada su dostupni za vaše izjave, odnosno pitanja, pa slobodno uputite. Što je tako? Ima nekih pitanja, možda ako bi željeli nešto detaljnije. Ako nema pitanja, onda molim gospođu Sandru i Ljubljanija da nas iznenade sa... Mi ćemo vam otkriti jedan duet koji nije tako temperamentan kao što sam ja najavila u Knegini Čardaša, jedan melodramatski duet onako, ali bit će vam sve jasno, dvoje zaljubljenih ljudi. Sa vaše lijeve strane možete kameru. I slatke sreće
uvijek s tobom tada, sad je san, sve je to san. Sjećaš se još na divno nam vremena, na slatki čas koji opajaše nas. Sjećaš se još kad tebi jako stažena, Al pamtiš to, pamtiš to, al prođe za jedan dan, ili san. veseli dan često dođe, kao nestani san, brzo prođe, takav sabnjer dan, ne voli slatko, ili lijepi, traje kratko. Ne voli slatko, traje kratko. Takav veseli dan često dođe, kao krasan divan san. Pamtiš to, pamtiš to, al prođe za jedan dan, divni slatki naš san. Evo da pježvali se to tako. Evo, hvala svima, sada znači slijedi kratki fotoshooting svih govornika, dostupni su za izjave i krenut će lagano i domjenak, tako da vas pozivam na kratko druženje, svi su dostupni za pitanja, eto, bilo mi je drago, hvala vam. Hvala lipa. Evo, pitanje. Gdje ćemo, ovdje možda ispred zastava. Ispred zastava, da. Evo, tamo ćemo na sredinu.